Ha kane kesengi utrai besan ha kepor paskha kakat praterik jemang arajar arposan ublei ula penlum pelang yang ikrui ha kane kebalang shnong lum kudung ban aingo yero bat sakhi ya kejing bahajing sebun utrai habon kiliang khamtam ye kejing ai jong u ya kane ke ying mane bathamai nak benta ki pai riunget jong kane kebalang shnong lum kudung kabahap ha umulang parish ha kabala ainam ha Saint Francis Xavier Bakhoit ha kane kesengi lakhap ya uribon jong kayeng mane da i ma wailat miki shela i bedai i local MLA jong kane kathan bat le play yu ushabi da i ma pentingan nong room i bedai i rang ba balang jong kabalang lom khudung bala kurkhupan da i Father Martin Shela i bedai i Vicar General Father Polycarpus Shela i bedai i Parish Priest Father Christian Roy Lulu badai i Mission Proprietor Father Matthews BM Father Lambert Dekar Father Lokontre Sutong bat i Father Basan Kerketa ha kane kesengi lesdang da kejing pediang buram na irang ba balang ima pentingan nong room bot sa kejing kerku ya kayeng mane bathamai bot sa kamas bakhoit ha kaba i Father Martin Shela i belong i Vicar General ilalong inyong kenyarang ba ha kejing senran lang i Parish Priest Father Polycarpus Shela bat kivei pat ki Father rengkat ki brothers ki sisters kirang ba balang jong ki balang shnong baper ki PPC bat ki pai riunge jong ka parish umulang ha ka gospel i Father Martin Shela ilakentu ya ki pai riunge ban ye 8 mar keliang ban ye ma mar keliang ban pen pau seperti bang ide ki Catholic lapen kut ya kane kesengi da kejing kerku bala penbenta yangi da i Father Martin Shela bala yo ya kimat puson na i Father Polycarpus Shela parish priest jongkap umulang parish da kejing kemen ke bakrau ngai goi dem ya ublei magi le yo ya kene kasngi sa ken mau syirta ha kejing im jong ki pa ublei ke parish pelai nam homen sim bukhut parish umulong perkham tam hakipat ublei jong ne kabalang shnong lum khudung ya kaba lagi ar kling tresitom kilala ban penyeng ya kene ka ying sat ying sunan ka ying blei ka ying gentang ha kaba maki kilatrei lakta lalen lede kilawat kebut kebor na kebenta ban penyeng resong ya kene ka ying kentang ya kaba insa ainam nadu menta kesni hapo kejing yada jong Francis Xavier Bakhoit jing hakti bukan melim awalnya di sela na on yoribon deni opor na kamu parish please berhati yang syabi orang babalang pentingan nongrum ubay jauh ini belar seperti kamu nong sumari yang mengalang semua jing hakti Haga keteng pa berpun sem Bakhoit amen kejengaya bagi censuk try haga balang Bakhoit temu kandan rengkat bat pi baru para bengaji kene gede kesni dikemen ngilai lumlang hande panati kentang ha ublei ya kene keyeng mene keyeng sat yang sunan dag batruai kenya ga kriam Bakhoit Tunggu si mentah kini kejenglan yam dag jing cerham bang jing rublei ngin sengapat duriam ye kete rublei dag jingat nang bagani ke sekur blei jongi ya kebala kha de baptisma balap sal tiap da nag duwan rupat
kan roy bakan san kum ketempel bekenja mensem tua bekenci jong uban drum natibian kan nang lam nanti yang di kibai lumlang saudon kawai kene keduan kerupan ko para bengai bingit ngidon hangge penaiti syag kam jingblai ya kene ke yeng belateng ipo ipeng ba bala pemandor bi tenak tui kerpa jau blai tak nurat jongin bun kerku kedua ya kene gu kebamu latau dan sesendrai dengi ta kene gu kum kadak jong keting kelak bomot bat pan kenmau ya ke baptisma ne kejar ke tho hau pres a blai tak nurat nong bo nong thau nau ba keting thau bro kim me yai thasai Meya thasai ya keting bun dong me hangin top sa me suma me yangi kumpa ya lagi pun da jinge keban hap kum jan nebeng me la pun khoi pun subai yangi nagi like kidat tongi bat me lam yangi chau pres ukle tongi hak sendor pemayan jong me la rai babaro kibahyar cha kum pot kentang kiyap baru pres bat kimi pat lang bat ban non rekod jong kemet pemayan jong bat kinong yo pentam nong yo peteng ha ka ban non jong kepenen to ban trai kenrat ban kerku ya kene ku ka ba mehi me lebo bakan toy ne kilom bagi them jongi to pun khoi pun kentang ya ka to ai ba ha basendret de ka halo jongi bat hagi kan ro jong kene ke yeng sat yeng sunan kene ku kan long kadak kesin jong ku bapelaim da sisyam hagba la sakho jengi hau pres bat penong jengi ketempel jong mensem khoi ko blai ta kunrat to ku ya kene gemlok batwa brung bai ji lang jong ne gemlok bat kan penbang penteng do no bla jengi kan bekra ye nong sun semua ne jingim jengi Bahkan rap tinggi banyak long tempel bigim jangbe hado bukut kecingim jangi dau kris utrai jangi. Badab tinggi krisnai undan hakne kejeng sat yang sunan badak jangan ye musem bekoi ton pengkot pensubayangi kibalong tempel ha kejeng sunsa tubu chu tunam bangi amen. Lei tuan rat nong sen nong ba nong bo nong thau ya ke bang sa benda ni kerpa je me men thai rai jengai ye jing ku ro jong me halo ke ne yeng sa yeng sunon ka ba me hi me la ana dingi bantei to ai ba ki de mai paron ki ban lum nang hang de
kin bat skam ya kam jome bat kin yo benta hak sakramen mukho jome bat kum ta kin syam yo presamne ubal kular bandon dan bagi berbor bat banyalam ningi hak kerten jemu syaki mabong jukun mau bem mapasencar kapan me hak dirong gawe jemu men sembakon ublei junam la jumon Ndau Judas Suradekno Jisu Uloong Bentar pendon burom yau kun ubriu Badhu la pendon burom yau blei Lada yau blei la pendon burom hu Teu blei un pendon burom yu haladiru Badun pendon burom yu Cisindon Kukun beri setang kindiat por ngan sa berpi kehukum matmai ngai berpi bepenian i mar kalian usuk bakmen ni beri hora sampai dua kata ublai berku doi wadiyo icernang hak ni kesetiap kewirok dan merondulai da kejengkerku kentang yang di kujung menit kejung ukur kentang kejung saat muskan kejung menit lagi yang kejam saat kedik hak ni keparang samlu kudung yang baris kumpulang ublai ni kesi hantam dan digilir di kuburan Masawi kena dihi wa kau berkat dia hukurai dia kita hantam na kejung kam na kita bin berbau kawawan is aku wa now be untuk rayo yang pertama me rayo yang kemudian me kini rayo menem permatika kami yung sungai ublai kapudi yang ibu hadis bahan na kita berbau kerana kami berkata de dahu Yohanes kayen menem kalampung kayen sungai terulai kabalan hadem kami ibu Bahagian mana ublai semasa lagi nangi kilong upatu upat tindon bagi. Ngikir pa gine kutrai. Nagunta pa buko cungi, bishop cungi, kilindo patikat kis cungi, beginom kintai lekobor banila di gospel hati beriu, balabu apa kecing sumak square cungi. Ngikir pa gine kutrai. Nagunta kene kirimtai Kristan cungi, kenang bagi dan lamkawai, kemsemi Balong ke shisha, terumpai missionary shilante, ngikir pa gime kutrai. Nagunta imei ke iwei mili, ba kejingdon rungkat, kanang kenkau shilante li kejingkemen, ba kejingi man kalian, hapo terumpai lejom, ngikir pa gime kutrai. Ablai tanrad nombu nang kau. Bila pengkut pensubah bila sencari malang jumbe kabadai hak bagi penbelajar kerab perteng jumbe mentah kesi ngi upai jumbe jumbe ngi penpau jina anggo tengi pan IT si junam ya kene yang menem thak jung duai ta kenyang murkam bai ipo ipeng hanging ai jemu kedam kabede ba jung blai hangi ngin yo tingkai na kecil kami ngin seyo bangsa yang kita kesat dengan bukul kene bagian kepala dau yang kaya apa barang hakabau presi ulah sakot dan senam pada tesai terbu
untuk terwayang jaga pun kunong lagi pun kebab halang kathesoti kebat tinsan ketinggian bat ketingsidah ketinggian bat ketri kebas seiso dah kebot musim koi kabalang kelong kebat koi kabri sawai kebal jen doktorai tatnat jongka kapian sarat sebelah kebotei kesno ha udin sawai kapun bat ketinggian sabalo kihima jong keneng kakemen dah sisang kabalang kajaka sumner jong bleh kebotei katempel berkentang balatai di mawiyem bat bayen haro trong rin ka apostol par jisuhi uday umawlon par mafsial maskan kapalang balang tiu si tunam kayen haro ruang kencang kapan pausa sing tengsan haro nak bag kajingsa ukun nang rot katengsan si tunam pakcenwa ngo kirukot kaya sawa ha ublay ablay ta imra Iwan kerpa dengan mentes saya tinggal pujang dengan halor kende yang saat yang sunan, halor kende keluar berubah, bang kende ketekan, kende yang saat pun ketekan tentang badminton ya kende kawai, kabang nakre prabowo tentang dunia jong pres, hamde abre tak murad amorong tahu. Tuan hukum jong ketengah air kende kinter tentang ya kelak kinter joni. Nam kami ikut kami ginjam jerupok banding ham bay jangi sa katingin magdameng. Ablay tan ram tuan meni ipa kami gindum lang hangge sa prong duwan kerupat ban pementay knya kekyam ketiknya pasnaw pres kabang yong propor tak propor pesor na pangsai ni dekin patagan dan tumu. Ada kendir jaga kan sabar keting tawar rai yerok ibe. Bamir bahan istor jangi kibreu kinwai ro isolang mat ki jongya gal mat ki kuat di bakar pa tentang itu game kapotei kebagi kiu sebe cintunam ada kene tegang kebang duk barang di kinjo tintian kibas cak tom chalai ben kinai do ring cham ta sai kom batin jo ya ta cintuku bandai na su prai barbaro kibreu kinjo bantu ban penentan bat kekim kam trai kende kahima demi dak jikmen dong Jerusalem batumai katrai itu sudah suko demi ubim bang suncan demi kajing long kowe kamu siap buat ublay tunong la tunam nama kepal kuai kepadit demi madang ujung unsin menskon haba mendugo dikijin ay kibinyaman rak sanjuk kentang yaki batin teladong yangi kamet batas nam tundra yangi uji sukres wal hukum yangi bangunita yang kedeng maya nama pamuhi ha kamet terlaki noyu ula shimnyapun berbaimo yeme berduai tu ulapya bermaayu halak ram uang toshin batubam nakade di baro namar kende kalong kemet conga ya kabadan haji na kebenta combi Aku berkurang mendal lahir bawah mencium kuri berbangun yang ini berwai itu berwai ke halasan ran uang toshim batu di negeri di barat nama negeri kelong kuri jom senam tenang jom jutang kemal jom jukut ya kebahan penbis na benta jombi na benta jom gilobun ya bermau gilobun Oleh yang ini bangun mau hilang. Jaulan baru barhau, kanong milik pabrangor, arjirong kaway jaulan sembakot, barok turang pagitiaro,
papi dan berbeda dengan penbat dengan pati berku kedua na ublay dan rad drone bian ubalum lang lebih baru hamne benda kesini manai kentai gede yang saat yang suram ton benda lebih dan tinggalku jauh dan amin to ublay dan rad ubalaman bahau pun jauh andum lang yang ibarat pun jauh ibal sabdan bak sabdan menulung yang betul jauh ketika sebenarnya temu semukut hal pertai amin. Nama balat koi mensubaya kita nafto. Tuai bapilong kibam nakrab dan yau gray yang terpi. Buuncang sa api. Bat bapin jo ya kenong petang terpi dan berkat bagi koi bagian yang citunam. Amin. Baru gray berenbawa berok. Unter ku berok yakin. Ukan baru pun baru mensir berkoi. Amen. To ilaisuk bagi keban cakri yang rai. Haleluya, haleluya. Bisau yang baik, haleluya, haleluya. Ulay sipun Yesus. Tuhan para Ulay Yesus rai juni barang haluan beruan berdapat Ulay sisa ulay ubaga cimaya kepalat yang iki-iki baru